Sophuza ujeke bamanzi abawu-3 namhlanje kusile mfethu. Kwenze. Hey. Wayidlala ingoma yakho mfethu. Khona enye. Ngoma responsible kuletho athi Unengoma yodwa kuphela? hayi lo ingoma yathi ikhuluma ukuthi wafuna moya efana nalena noma ingoma nje pholile ngizabona ushuno nje hayi sort yourself out sir you not be about the story deal with it accordingly. Cha phela moya le ngoma mfethu abantu abaningi bavele uyabona khona into lena ukuthi khona ingoma ekuthiwa ihlukanisa unyaka angithi ukuthi uyakwazi lokho why ihlukanisa unyaka ngoba ithandwa abantu abaningi yabo kodwa ayina message uyabona inkinga ukhona engawuhlukanisanga unyaka kodwa ine message aseyithandile njengayo nje le ngoma lena indlela emnandi ngayo ine message ingawuhlukanisa unyaka kodwa manje ngoba akuthina sonke sithanda lena ke ehlukanisa unyaka ke uthi umbuzo wena uyayithanda yini ngoba bonke abantu bayayithanda kuhleke imnandi wena uyayithanda yini uyabona manje inkinga sekuwa umuntu oyedwa ke manje Ngiyangishela ngikuvula futhi semina seyinto ngiyabona sawugembula ke manje la ngoma angikebuli ngisamajida manje wena manje unengoma eyodwa hayi nginazo sizebuka isimo ezingoma cha ubrazo ubumnandi bengoma mfowethu lobo mina mangilale ingoma ke brazo ngilayele message khona ingoma eyi-motivation ekwenza ukuthi ucabange positive ngempilo yabo nje lena ikwenza ube aware ukuthi kunesikhathi lapha empilweni khona ozohamba khona usale wedwa kuphelwe uthando uthola usulahla umndeni wakho usulahla abangani ususele wedwa usunenkinga usehambile so ke le ngoma eyi-motivation that is why iyangithinta nami ngoba nami ngisothandweni one day ngizosala ngedwa that is why ke mina kumndeni ngingawuhlehlisi kakhulu ngoba one day ngizowudinga yabo manje ngoma kuyangimotivate yenza ukuthi ke ngisondele kakhulu emndenini ngenza ngicabanga kakhulu ukuthi yazi ngempela nomfana lo waphesheya wadlala ibhola wadivoza satheni qe shaya ibhola nefako yabo senze ukukhuluma so ke nami iyangimotivate le ngoma ukuthi ngicabangise kwaleya mfana yabo vela ngekho yakithi hayi indawo lo introduce ukhona yaphephethu nazo ngala ngisazama noma wazosazama ekhona umuntu ewubhenile namhlanje hey uthi ngibona ukuthi ngakukhava yini kulabo jeke abawu-3 nami ukuthi ngithi shaya namanzi uzoqhamuka bese okay ngibongile bafana okunye sizulungu sakhe sibuye ngoba sekhona network ngoba iwe
Windows ngithola likhulu ne-till space ngalibona. Windows 7 yam till space umunandi ethape